وصلاف جی کراکوف پولندیت بجنه کراکوف ایک جی جوانترین و خوشترین باجرت پولندیا 2-3 ساعت کاش وارسو دیره لوك از النيفو سنتر ديروكي الفيري مروف هستت كت مروفي الروسي چونكي ستايل آوا كرنه يهش سوفيتية هر وكو که پارچه اك بينش سوفيتي و خلقه ويجي گلك رنگي روسيات وقت ديجي بو سياحات وكرية هولندا گلك خوشه گل اوروبي دين ويره و امن و امانه و ارزانيه جي ناوا سنتری کوترک زحفه تنگلا کوتر البرای جين ورقة دولاري تقريبا 400 زلوتي يعني نزيكي 400 يعني. حلال كباب شاورما فلافل اواجي هندا خارن 13 زلوت و 15 زلوت حساب اگه افدره سیاحی بچکی گرانه لفن شاورمه ب 13 سینیگه کبابا گل بطاطا پردا يعني سعر باشه والجهه السياحي بريجي قال شاورما تكون سيني كباب تورتيلا بازا نيفو سنتر ديروكي اف دفره همي سياحية همي سواحتينه بس اگر تو چک شوير دير كبه شني ارزاني دست بد كت خارن الوان را بلکو بلیف سعر بن الويره دبله ایک دو زلوتو سامانت مازن 7 گل فروش اوجی جلگدوانا یه دیروکینه بخویا دیار باجر همی بهراپتر دیروکیه بريجي خدانة سهوانا همي فري تورن يعني كتافت الباجر الجال جروب جرهي بلاش بس الدماغي دي بخشيش ديه يعني 3-4 دولار بخشيش والساعة كده ساعة
هاتین بودیتنا به قصره. کراکوف ایکه جپاقش ترین باجرت اروپا، یعنی بپاقشی گلا پاقشه. هر روزا برای چند سال از لاتویا بیم پایتختان آجر ریگا جیات لیسته دا ایکشوان پاقشترین باجرت اروپیه. کراکو باجره که گله که مازن اجی و تقریبا نزدیکی 800,000 کسا لید جین. جی بر لیون اوه دکنگی جاره که خاویر ما وگوی جوان لید و دورو براجی همی به کسکاتی.